پرنسیب دهی خوشویستی سرنمونا مسیحی داکو امت خوشویستی دا وراره بو اکدو بکین ادوید نمونه مسیح پیرو بکین ادوی نامه دا یوحنا پتر السربابتی آخذید بابتين جرينج ادبينين خديه باب وخديه كور ايكاننا السر بابتي زور لاينا بخوفت جريد خديه روناهيه بهيت شيوه كي طاريه دانينا هندك خندوان افي چنده بابتك السركيت ناما يوحنا يا ايكي داد بينن بابتي سيه عيسى مسيح بخو جيانا هردميه يوحنا السر بابتك بترد آخبيد ليه هر گرنگ ویانا ما بو اکدو جي آياتين برينو كان بخاندين يوحنا ايك بشي دو آياتا ده يحز اشخشكو برايت خود كات او تروناهيه دا لا بناجها وچه اگرت هلنگفته بوينينن دبينن بيك بگردانا هر دو بابتان رفتار کرن اتروناهيه دا و خوشتویامه بو اکدو لآیتا بشه سه یازده او پیام هواش دست پیکی بهستی اوکو حش اکدو بکن جارکادی ویان یا اشکرایه الآیتا بشه سه فرمانا ویجی اویه ام باوریه بناوی کروی عیسی مسیح بینین و ام حش اکدو بکن کچاوی فرمان المکریه بلا ام حش اکدو بکن چنکو حجه کرن اش خودیه هر کسی حجه کرنه دکد او یش خوده بوی و خوده دنیاسی والآیتین 11 و 12 گلی خوشتویان مادم خوده حوصا حس کر پیتوی امجی اش اکدو بکن چجاران کسی خوده ندیتیه اگر ام حش اکدو بکن خودت ناف مداینه جهد بید و حجه کرناویت مدى كامل دبید تواري ناما يوحناي حجه کرنامه بو اکدویه یوحناش چل جاران پیفا حجه کرنه بکار اینایه حجه کرن تواري سرکیه اتناما یوحنایا ایکه گرنگترین راگهاندن سبارت حجه کرنه ادوه نامه دا دبینیم جوانترین تشت السر حجه کرنه نویسیه اليوحنا ایکه بشه 16 اما وی چنده حجه کرنه دزانین عیسی جیانا خوش به خمتی مدانا او جا پیتوی ام جیانا خوش به خمتی خشک برایان بدانین دویل سر حجه کرنه نویسی او روشت هاتنا بیرا دگل براین خو و گوتنه مدوینت اللهی تی راست و چپه اتپاشاتیاوی دا دم بهستی اتپاشاتیا خودا الاسرائیله ده زفرین مرقس بشه ده آیت 38 و 39 عیسی گوتیه هین نزانن که هین چه دخوازن ما هین شین شوی پرداغی وخون یا اجیبت خون یا وی تافیر کرنه بین تافیر کرن یا از ده پهیم تافیر کرن و بدفن بلندی و گوتن امت شین او تینا گهشت بون دم مسیحی بسیارا پرداغی و یابوی تافیر کرنه شوان کری گوت باب اگر حزب که وی پرداغیش من در باس که لینب حزا من بلکو حزا تبید پتر بگرمی نویج دکر و خوهاوی وکو چبکت خونه لیهاتن و تکفتن سر اردی یعقوب و یوحنای چه هزر سر پرداغی نبون و بهمی دفن بلدی و دگوتن امت شین هزرت هستین یوحنای دا بکین اول سر نویسینا حاجه کرنا خو گوری کرنیت نویسید و دبید هزرا شیوا داویه دکر اللوقا 22 آیت 24 گنگشه اکت نفبراوان دا پیدا بو کات نافوان دا کیه هرمزنه بهتا هجمارتن نیا دیره کو یعقوب و یوحنا رجا شیوا داویه اشترسو کرابن مسیح گوتوان اف پرداغه خیناویه اونان لشویه بخمتیوان هات یشکاندن بگمان یوحنا اف چندل بیره بو دم اول نام خدا نویسی اول پیوین مسیحی تینتا بیراما دموی پیتوان ششتی شیرتکانی داوان یوحنا
13 آية 34 از دی فرمانا کانی دما و حش هوا دکم حش اکدو بکن هر وکو من حش هوا کری البيت هنجي حش اکدو بکن البيت الديف تيجها وان حاجة كرن بيشش ناوانا وبهمان شيوة أوين بين اكدو بشون شيرت أو بو خزمتا اكدو بكن لوي ديتنكا ديتر هبود فيا نيشاوان بتد بنماي حاجة كرنا خاجدانا عيساي بو يوحنا ايك بش السي آياتا 16 اما بفي چندي حاجة كرني دزانين عيسى جيانا خو اشبه خمتي مدانا افجا بيتفيا امجي جيانا خو اشبه خمتي خشكو برايان بدانين الويدمي هزراوان السر هندي بو بمي خربه بوين الجورة الصلال بشتي الريداني 6 صالة بفي حاجة كرني الزاني اوي بيت مششتين بيتفيا همان كار بكين ما بستا مسيحي او يوحنا تيجهشتي ام بفي چنده حاجه کرنه دزانين عيسى جيانا خو اشبه خمتي مدانا افجا بيتفيا امجي جيانا خو اشبه خمتي خشكو برايان بدانين البيت هزرو برسفدانا خو يادفن بلندي او وبراي يعقوب البيت هزرا اويكري او ديال براي يعقوبي ريداي يعقوبي برح ياويش پرداغي وخاري الكاري هنارتيان 12 آياتا ايك حتى دو دخينين سبارات شهيد بوناوي الويدمي هيرودسي پاشاي دستخو بو آزاردانا هنده كسين جفاكا باورداران دريش كر افجا براي يوحناي بشيري كشت 10-18 دمي يوحنا سرزانينا خو حاجة كرني نفسي كو مسيحش بخمتي ما خودانا والبيت امجش بخمتي برايان خودانين يعقوبي اف برنسيبها بجهينا حاجة كرين جريدا وريداني دجيانا يوحنا دا همي بويا شاگرد مسيحي حاجة كرين نيشوان دا بريكا كاركي كو بشين تبجهن ششتنا بيان كوجي تبجهن لي رامانا درست پشت هنگي زانين او يوحنا يتنام خودا نبسي حاجة كرنا راستقينا او خوغوري براين خو بكين تيجيها كي بزحمته بو حاجة كرني بلا هزريد في چنده دا بكين وبچينا بسيارة هزر كرني چاوا يوحنا اماجب حاجة كرني كريا السر مينا مسيحي اليوحنا ايك بشسي آياتا 17 اگر کسا کی مال جهانی هبید و دید کو خشکو براین وی اتهوجه داینه و دل خوب نسو جید و حجه کرنا خودت نافیدا بنجه بید اف پیوه گوتم لی اگر کسا کی مال جهانی هبید و خشکو برایت وید هوجه دا و دل خوب نسو جید چاوا حاجه کرنا خودت ویدایه و تیدا بنجه دبید مرجنینه گوتنت ما رنگ ودانا خوشتویا خوده بین لی جوهر حاجه کرنه راستی او پابند بونه براستی اتهمی رفتارین مدا پرنسیبی دوباره دکین داکو امد ویانا اکدو وراره بکین ما پیتیوی وکو نمونه ویانا مسیحی بین